imiryango mu karere k'ibiyaga bigari imbona imvano. mwaramukanya amahoro mwese muteze amatwi imbona imvano yo kuri uyu ya gatandatu tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu bihumbi 2021. imbona imvano y'uyu munsi yibanze ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa nyuma y'urugendo rwa Perezida Emmanuel Macron mu Rwanda mu cyumweru gishize, no kuvuga ku itariki 27 z'uko kwezi gushize. urwo rugendo rwabanjirijwe n'urwa mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda igihe yajyaga mu Bufaransa ku itariki 17 z'uko kwezi gushize kwa gatanu. ababikurikiranira hafi bavuga yuko izo ngendo zitari zitangaje mu rwego rw'umubano w'ibyo bihugu, kuko zabanjirijwe n'amaperereza ibyo bihugu byombi bivuga yuko yateguwe n'impuguke zigenga ariko byihitiyemo. ayo maperereza yashakaga kumenya ukuri ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. iperereza rya leta y'u Rwanda ryateguwe n'impuguke z'abanyamerika, naho icyegeranyo cya leta y'Ubufaransa gitegurwa n'impuguke zo muri icyo gihugu. ayo maperereza yarashingiye ku kirego gikomeye cya leta y'u Rwanda cy'uko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. nta gisobanuro gahuzamiryango irabona kigaragaza impamvu ayo maperereza yakorewe mu gihe kimwe. ese ibyo bihugu byaba byari bizi icyo buri gihugu cyakoraga? ni ikibazo tutarabonera igisubizo. ariko ikidashidikanywaho ni uko ibyo bihugu byavugiye ku mugaragaro yuko bigiye gusubukura umubano wabyo wari warazambye cyane cyane guhera mu mwaka w'2006, igihe umucamanza wari ushinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba Jean-Louis Bruguière yari amaze gusohora icyegeranyo ku iperereza yakoze ku wahanuye indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 mu 1994, akaba ariyo yabaye imbarutso ya jenoside. Jean-Louis Bruguière yavuze yuko iyo ndege yahanuwe n'abasirikare ba FPR Inkotanyi. yanasohoye urutonde rw'amazina y'abo basirikare bakomeye ba FPR Inkotanyi. Ubufaransa bwahise busohora n'inyandiko mpuzamahanga zo kubafata, bituma Major Rosa Kabuye afatirwa mu rugendo rw'akazi yarimo. Rosa Kabuye yamaze amezi ari mu buroko mu Bufaransa. nk'uko byavuzwe n'abakuru b'ibihugu byombi mu cyumweru gishize, ibyo bihugu biri mu nzira yo gusubukura uwo mubano. mu rugendo rwe mu Rwanda, Perezida Emmanuel Macron yemeye yuko igihugu cye cyagize uruhare rukomeye muri iyo jenoside yakozwe mu Rwanda, ariko ntiyakwerura ngo asabe imbabazi. mu magambo aziguye, Perezida Emmanuel Macron yavuze ko abacitse ku icumu aribo bafite impano yo kubababarira. umuryango Ibuka uvuga ko uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi wavuze yuko utashimishijwe no kuba Ubufaransa butarasabye izo mbabazi. naho Perezida Kagame we yavuze yuko amagambo Perezida Macron yavuze ahubwo yarenze gusaba imbabazi. abo bategetsi bombi batangaje yuko bafashe ingamba zo gutangiza bundi bushyashya umubano w'ibihugu bayobora, nubwo batirengagiza ibyabaye. wenda inkuru yashimishije abacikacumu nuko Perezida Macron yavuze yuko Ubufaransa butazakomeza kuba indiri y'abaregwa kuba barakoze jenoside mu Rwanda. ariko abakurikiranira hafi iby'Ubufaransa baravuga yuko ikintu gikomeye abayobozi b'ibyo bihugu birengagije cyangwa se bazi ariko ntibakivuge ni ikibazo cy'ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana, ubu kikiri mu rukiko rusesa imanza mu Bufaransa, Cour de Cassation. abagore b'Abafaransa 3 baguye muri iyo ndege bagejeje ubujurire bwabo muri urwo rukiko. ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bumaze guhagarika icyo kirego mu nkiko zo hasi, ndetse bari kumwe na Agatha Habyarimana, umugore wa nyakwigendera Juvenal Habyarimana. hari abemera yuko icyemezo cy'urwo rukiko gishobora gusubiza urudubi umubano hagati y'ibyo bihugu byombi, cyangwa se kikawushimangira bitewe n'icyemezo abacamanza bazafata. muri iki kiganiro rero turasesengura ijambo rya Perezida Emmanuel Macron yavugiye mu Rwanda nuko ryakiriwe. turareba uko umubano ugiye kuba hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, dore ko hari byinshi u Rwanda rwari rwahinduye, nko guhagarika gukoresha ururimi rw'igifaransa mu nyigisho zo mu Rwanda.
turareba inyungu z'u Rwanda mu gushimangira umubano n'Ubufaransa n'inyungu z'Ubufaransa mu gushimangira umubano n'u Rwanda, hamwe rero n'icyo kibazo cy'ubucamanza cyakomeje kuba ihwa rijomba mu mubano w'ibyo bihugu byombi. Abatumire bacu ni Naftali Ahishakiye, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka, umuryango uvuga kurengera inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi. Turi kumwe na Jean-Marie Vianney Ndagijimana wari uhagarariye u Rwanda mu Bufaransa mbere ya jenoside ndetse n'igihe yabaga, akaba n'umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga wa leta yashinzwe nyuma ya jenoside mu Rwanda. Ubu ayoboye umuryango yashinze witwa Ibuka Bose Rengera Bose, avuga yuko urengera inyungu z'abahitanywe na jenoside bose. Turi kumwe kandi na Joseph Sebarenzi warokotse jenoside, akaba yarabaye umukuru w'inteko nshingamateka mu Rwanda, ubu akaba yigisha muri kaminuza muri Amerika aho yahungiye. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Ferenga Kwaya. BBC gahuza miryango Ibukavu ni kuri FM 102.2. Mbere rero yuko tujya ku batumire bacu, reka mbanze mbumvishe mbibutsa ijambo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ageze mu Rwanda muri urwo ruzinduko, babona yuko ari uruzinduko rudasanzwe. En s'engageant dès 1990 mu kwinjira kuva mu 1990 mu ntambara atayo bwari busanzwe bufitsemo uruhara muri kahise, Ubufaransa ndi bwashoboye kumvira akamo kabari babugabishije, canke bushobora kuba bwihaye inguvu butari bufise mu kwibaza yuko bwari gushobora guhagarika ibyari byamaze gutangura gushirwa mu bikorwa. Ubufaransa ntibwatahuye ko mu kugerageza kubuza ko haba intambara y'akarere canke y'abanyagihugu ku bandi, mu by'ukuri kwari ukuguma bushigikiye leta ya jenoside. Mu kwirengagiza imburi zatangwa n'ababibona neza kurusha abandi, Ubufaransa bwasanze bwiremetse uruhara rw'agahomerabunwa mu rusobekerane rwaganishije ku kaga, kandi ariko nyine bwarondera kubuza. Iyo arusha mu kwezi kwa munani mu 1993, Ubufaransa bwibaza yuko hamwe n'Abanyafrika bwari bwashoboye gushika ku mahoro. Abategetsi, abadiplomate babwo bari babigizemo uruhara, bemera ko mwumvikano no gusangira ubutegetsi byari bigiye gushoboka. Utwigoro tw'Ubufaransa twari twiza kandi two gushima, ariko twagizwe imfagusa n'integuro ya jenoside atana kimwe yashaka ko citambika mu nzira yayo. Aho mu kwezi kwa kane mu 1994 ibimwenyi bitanguriye ibyo vyonyene vyita mu gashinyaguro igikorwa cavyo, haciye hafi amezi atatu byanse kwahera kugira makungu hagira icakoze. Twarahevye twese, ibihumbi n'ibihumbi by'abariko barakorerwa amahano muri uwo muriro udahera wo mu mwiherero. Bimaze kuba mu gihe hari abategetsi b'Abafaransa noneho bari bafungutse amaso bakaronka n'intege zo guha izina rya jenoside ayo mahano, leta y'Ubufaransa ntiyashoboye gukuramwo ivyigwa byari bibereye. Kuva ico gihe imyaka 27 y'umururazi iraheze, imyaka 27 yo kudatahurana, yo kugerageza gusubiza hamwe atagahemo ariko atacigeze kivamwo, imyaka 27 yo kubabara kuri abo ivyo baciyemwo biguma biburagizwa n'ibihushane mu buryo vyibukwa. Ubu rero mpagaze ngaha nicishije bugufi impande yanyu uyu munsi, naje kwemanga uruhara rwacu. Niyo nzira yo kubandanya igikorwa co kurondera ubumenyi n'ukuri bitangwa gusa n'ubuziranenge bw'ibikorwa by'ubushakashatsi bw'abanonosoye kahise, kandi tuzobandanya mu gushigikira ibikorwa by'abashakashatsi bo mu rundi runganwe bashoboye kuronka intege zo kugurura ayandi mayira y'ubumenyi, mu gusaba ko nk'uko Ubufaransa bwabikoze impande zose zagize uruhara muri iki kigabane ca kahise k'u Rwanda nazo zo kugurura ubushinguranyandiko bwazo. Kwemera ivyabaye n'ukubandanya na cane cane kandi igikorwa c'ubutungane mu kwiyemeza ko ata muntu n'umwe
yikekwa ko kuba yarakoze icyaha cya jenoside aheza agacika igikorwa c'abacamanza. Kwemanga ako kahise hamwe n'uruhara rwacu ni igikorwa dukoze ataco twiteze gusubizwa. Nibyo dutegerezwa gukora kandi twirabisha ko n'umwenda kubahuye n'amahano inyuma y'iyi myaka yose y'agacerere. Ingabire kuba kiriho dushobora hamwe bavyemeye kuba twogabanya umubabaro wabo. Iyo nzira yo kwemanga ibyabaye biciye mu myenda no ku ngabire biduha icizere cyo gusohoka iri joro no kwerekeza bundi busha turi kumwe muri iyo nzira. Abaraye iryo joro bonyene nibo kumbure bashobora gutanga imbabazi, kuduha rero ingabirano yo kutugirira imbabazi. Uyu munsi ngaha nashaka kwizeza abakiri bato b'u Rwanda ko dushobora kugira ahandi duhurira. Ntihagire ico dufuta muri kahise kacu, ariko hariho amahirwe ko haba ugushira hamwe mu buryo bw'ubwubahane bwo kubona ibintu mu kuri, mu gufatana mu nda, busaba impande zombi kwitanga hagati y'abakiri bato mu Rwanda n'abakiri bato mu Bufaransa. Niko kama nshaka gutera ngaha. Twubakire hamwe kazoza gashasha, dutegurira abana bacu kuzogira ivyo bibuka bihimbaye. Niyo nsiguro nshaka guha icubahiro mpaye abo tuzoguma twibuka, abatwe kazoza, abo dutegerezwa kuronderera akandi kazoza. Umukuru w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Reka rero twumve uko abantu bagiye babyakira mu buryo butandukanye. Twakomeje kugerageza nimero ya Naftali Ayishakiye, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka, ariko telefoni ye irimo irakomeza gucika. Niwe nari kuheraho, ariko kuko tukigerageza kumushakisha, reka noneho njye kuri Jean Marie Vianney Ndagijimana. Jean Marie Vianney Ndagijimana, mwebwe muri Ibuka bose rengera bose, iri jambo mwaryakiriye mute? Urakoze cyane. Ririya jambo rya Perezida Macron twarwakiriye neza, kuko biragaragara ko rwose yari yariteguye, yashyizemo umutima we wose n'akababaro bigomba. Ni disikuru nziza, ariko nanone harimo aho yagiye arengera, nanone kandi birumvikana ko hari ibyo atavugira i Kigali kuri memoriale ku rwibutso rwa jenoside. Ntabwo bimwe ashobora kubivuga niyo yaba bitekereza, ariko twe muri rusange dusanga yarakoze disikuru nziza kuko yagaragaje akababaro yatewe n'ibyabaye na jenoside, yerekanye impuhwe nyinshi ku bayikorewe, yerekana kandi ko Ubufaransa bufite inshingano yo kugira ngo bifate mu mugongo abakorewe ubwicanyi bw'iriya jenoside yo muri 1994. Mu by'ukuri ntakubeshye nanjye, kuko igihe Perezida Macron yavugaga nanjye byansubije inyuma. Nibuka aho narindi muri 1994 mu kwa 4, mu kwa 5, mu kwa 6, mu kwa 7, bituma mbese nanjye nsa n'ugira ikiniga gikomeye cyane. Ariko hari aho yageze nanone akavuga ibintu bitari byo, akavuga amateka atariyo. Nibuka muri 1990 yari afite imyaka 13 mu by'ukuri. Nanahamya ko atigeze amenya u Rwanda mbere yaho abereye perezida, kuko arangiza amashuri, kandi ntabwo ari amashuri arebana n'u Rwanda, yahise ajya gukora muri za banki hirya no hino, aza kwiyamamaza ari uko Perezida Hollande amushyize muri guverinoma ye. None amateka yavuze atariyo nayahe ubwo? Amateka yavuze atariyo ni nko kuvuga ngo muri 1990 hari abantu baburiye Ubufaransa ngo ntibujye mu Rwanda, ngo kubera ko bari bazi ko hazaba jenoside. Aho ngabo rwose njye nakwifuza kubamenya, kugira ngo menye impamvu bamenye ko ababyeyi bacu bazicwa, ntibabitubwire icyo gihe. Icyo kintu ndifuza kukimenya, kuko erega twebwe ntabwo duhakana ko Ubufaransa bushobora kuba bwarakoze amakosa, ariko niba yatubwire Ubufaransa dusanga bwaragiye bwaduhekuye ukatwambura, ukatwicira ababyeyi cyangwa bene wacu mu miryango yacu, tuzaba aba mbere kuburega hano mu Bufaransa. Ntabwo rwose dukorera Ubufaransa, ntabwo turi abakozi ba leta y'Ubufaransa. Niba leta y'iki gihugu yarafatanyije n'abisha abatutsi mu Rwanda, nabo Ubufaransa tuzaburega, tuzifatanya n'abandi bose tuburege.
ariko se iyo umukuru w'igihugu ahagurutse akavuga akemera yuko bagize uruhare, hari ikindi mushaka kirenze icyo? turashaka kumenya urwo ruhare urwo ari rwo, kuko ashobora kuba ari uruhare rutoya ruciriritse, cyangwa uruhare koko rwo kuvuga ruti twafatanyije n'abicanyi tujya kwica abanyarwanda. Ntabwo rero uruhare, ariko iyo avuze uruhare rukomeye ibyo ntibihagije. narutubwire, nitwe dukeneye kubumenya. Kuvuga ngo uruhare gusa kugira ngo bongere bateze imbere umubano hagati y'u Rwanda rwa Macron n'urwa Kagame ntabwo bihagije. Niba tubwire tumenye, iyo umuntu yagukoreye ikosa akavuga ngo nakoze ikosa, agomba kurikubwira. None ntiyabivuze avuga yuko babimenye, nyine umaze kubisubiramo, bamenye ibintu byarimo bikorwa ariko ntacyo bakoze, nta kintu bigeze babikoraho. Muri 90 se aravuga ngo muri 90 Ubufaransa bujya mu Rwanda, ngo hari abantu baruburiye ko yani ikinyoma gikomeye cyane. Ngiye nari mu Bufaransa, nta muntu ndetse ninde wabonye n'igihe cyo kuba yavuga ngo ntibatabare. Ese yari kubikora akurikije amategeko ki, akurikije iki? Kuko Ubufaransa bwari bufitanye amasezerano na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yari ifite icyo bita ubudahangarwa, souveraineté nationale. Yari ifite igisirikare cyatewe. Uwo muntu yari kuvuga ngo ntimutabare, kandi basanzwe batabara ahandi hose. Bamaze iminsi batabaye muri Chad, baratabaye muri Kuwait, baratabaye muri Central Africa, baratabaye muri Djibouti, baratabaye n'ahandi hose. Ariko se bamaze kumenya yuko hari umugambi wo kwica abatutsi, urumva yuko nta ruhara aho ngaho Ubufaransa nk'igihugu bwari bufiteho kuvuga ngo reka ibi tubihagarike, kuko urumva yuko nyine bari bafitanye n'ubwo bucuti, bashoboraga gushyiraho igitutu iyo leta ntibikore, bashoboraga no gukoresha ingufu bakabihagarika. Leta turavuga iyi leta, leta bafashaga yaba iriya ya Habyarimana yaba iriya y'abatabazi. Iriya ya Habyarimana rero ngewe ntabwo nemera ko yigeze itegura kwica abatutsi, ntabwo mbyemera rwose, kuko Habyarimana yari perezida wa repubulika, ariko perezida wa repubulika yari afite guverinoma. Kuva muri 1991 na 2 guverinoma y'u Rwanda yari iyobowe n'abantu bo muri opposition, yabanje kuyoborwa na Nsengiyaremye, irimo abantu bo muri opposition benshi. Ntabwo nemera ko muri kiriya gihe abo bari muri guverinoma hari uwari gutegura jenoside ngo ntibabimenye, kandi ntabwo bari bashyigikiye iyo jenoside. Reka kubera ko wenda ibyo ngibyo atari byo byaduhagurukije, reka dukomeze wenda twumve na Joseph Sebarenzi. Joseph Sebarenzi, wowe iri jambo rya Perezida Emmanuel Macron waryakiriye gute? Ijambo rya Emmanuel Macron naryakiriye neza. Icya mbere numva nyine nashimye nuko yanagize icyo gikorwa cyo kujya mu Rwanda, bwari ubwa mbere agiyeyo. Kuba yaragiye mu Rwanda, mu gihugu cyabayemo amahano nk'ariya, kandi muri ayo mahano igihugu cy'Ubufaransa kikaba kiyafitemo uruhare, ariko akemera gukora urwo rugendo kugira ngo arebe ukuntu yazahura umubano hagati y'ibihugu byombi. Ni ikintu cyiza. No kuba kandi yaragezeyo akavuga iryo jambo, ijambo yavuze yemera ko Ubufaransa bwagize uruhare mu mabi yabaye mu Rwanda, ariko tunabyongereho ko yavuze ko hatarimo ikintu cy'ifatanyacyaha mu kwica abatutsi no kwica abandi batavugaga rumwe na leta y'u Rwanda yariho icyo gihe. Kuba rero yaremeye urwo ruhare rw'igihugu cye, ngira ngo ni ikintu cy'ingenzi, kuko burya ntabwo ushobora kwiyunga n'umuntu cyangwa se ngo ibihugu byombi byiyunge iyo uruhande rumwe rutemera amakosa yabaye. Ndumva rero ibyo nabishimye. Ikindi nashimye nyine ni uko yabwiye abacitse ku icumu ndetse n'abandi banyarwanda kugira ngo barebe uko bakumva ibyo bibazo byose byabayeho, ayo marorerwa yabayeho, uruhare Abafaransa bagize, maze barebe uko bababarira Ubufaransa. Kubona byo yarabivuze rero, nubwo abantu bavuze ko atabivuze mu buryo bweruye, ariko ngira ngo mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bundi, mu by'ukuri yasabye imbabazi, asaba nyine abahuye n'ibyo bibazo ko izo mbabazi bazigeza ku Bufaransa, mbega bababarira Ubufaransa. Ibyo bintu birimo kwicisha bugufi ku gihugu nka cyo cy'igihangange, cyicisha bugufi imbere y'igihugu gito
kiri mu nzira y'amajyambere nk'u Rwanda numva ari intambwe nini igihe narabishimye rwose. Ibi ngibi Jean Marie Vianney Ndagijimana we yavugaga yuko atemeranya n'uburyo yagiye avuga ku mateka, wowe hari icyo bivugaho? Hariya numva Jean Marie yavuze ko ngo hari abantu babujije Ubufaransa kujya gutabara leta y'u Rwanda mu 1990 ubwo FPR yari iteye. Nanjye n'ubwa mbere numva ayo makuru yuko hari abantu babujije Ubufaransa kujyayo, ntabwo nari mbizi, ariko simbona n'impamvu bari kubuza Ubufaransa gutabara, kuko hari amasezerano y'imikoranire y'u Rwanda n'Ubufaransa mu bya gisirikari, harimo ko u Rwanda rutewe ko Ubufaransa bwatabara. Ndumva ari icyo Ubufaransa bwakoraga bwari kubahiriza ayo masezerano yarahari, kandi yewe nishyize no ku ruhande rw'Abafaransa ari icyo gihe, numva ko byari ngombwa yuko batabara igihugu cy'inshuti cyatewe. Ni kimwe n'uko ngubu u Rwanda rw'ubu ngubu ruyobowe na Kagame rufite ibibazo, rwakwitabaza ibihugu by'amahanga rufitanye nabo umubano, ibyo bihugu rero bigatabara. Ahubwo ngira ngo ikibazo cyaje kuzamo nuko nyuma yaho ubwo hagiye habaho ubwicanyi bwibasiraga Abatutsi, hakaba ubwicanyi bwibasiraga abatavuga rumwe, ntabwo Abafaransa bakoresheje influence bari bafite, bakoresheje imbaraga bari bafite kugira ngo bagarure iriya leta ya Habyarimana ku murongo. No mu gihe kandi cya nyuma nyuma intambara yarakomeye imeze nabi, igihe hari imitwe y'urubyiruko nk'interahamwe bakora za entraînement, icyo gihe cyose abantu babonaga ko ibintu bishobora kuzaba bizaba ari bibi, harimo ubwicanyi bushobora kuzaba bwibasira Abatutsi, bunibasira abataravugaga rumwe na leta. Icyo gihe ntabwo Abafaransa bakoze ibyo bagombaga gukora. Ndetse no mu gihe cya jenoside iri kuba, ntabwo Abafaransa bakoresha influence yabo ngo babwire iriya leta y'abatabazi yari iri kwica abantu ngo ibotse igitutu ko bagomba kubihagarika. Nibyo nyine na Macron yavugaga. Gusa kuri icyo ngicyo uvuze, birumvikana yuko bimenyekanye ubu kubera ko byavuye muri ziriya nyandiko zashyizwe ahagaragara, zari ziri mu bubiko bwo mu nzu y'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Gusa ndumva uburyo ubivuze wowe wemeranye na biriya Macron avuga yuko uruhare Ubufaransa rwaragize rukomeye ni ukubona ayo makuru yose, ariko ntibugire icyo bukora kugira ngo bihagarike. Ibyo ngibyo rwose byabaye amakosa ku Bufaransa. Ni na byiza yuko Perezida Macron abyemerera Abanyarwanda, ndetse akanasaba ko haba imbabazi kuri ubwo burangare bukomeye bwarabaye koko, kuko nta kuntu, ndetse nta nubwo n'uburangare gusa bwabaye ku Bufaransa, bwabaye no ku bindi bihugu. Kubona hari ubwicanyi bungana kuriya bukabije bwabaye amezi 3 yose, ibihugu ku isi bikarebera, ntibishyire igitutu kuri leta yari iriho, ntibashyire igitutu kuri FPR nayo yarwanaga kugira ngo iyo ntambara ihagarare, kugira ngo ubwicanyi nabwo buhagarare, kugira ngo bagaruke kuri ya masezerano ya Arusha yari yumvikanyweho, kugira ngo izo mpande zombi zikorane muri leta imwe, maze iyo leta izagenda iganisha ku matora, Abanyarwanda bakitorera abayobozi babo. Kuba rero Abafaransa ndetse n'amahanga batarakoresha imbaraga zabo kugira ngo buriya bwicanyi bwabaga buhagarare, numva ari amakosa yabaye. Kuba rero Macron yaravuze ati amakosa turayemera kandi no kuyasabira imbabazi bikaba, ntekereza ko ari ikintu cyiza cyabaye. Ubu rero hasigaye no kugira ngo u Rwanda n'Ubufaransa basuzumire hamwe ibyakorwa kugira ngo amabi yabaye atazongera kuba. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Nubwo tutari twashobora kubona Naftali ayishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka, ariko uyu muryango wa Ibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi wavuze yuko utashimishijwe no kuba Ubufaransa butarasabye imbabazi igihe umukuru w'icyo gihugu yaje mu Rwanda akavuga arya amagambo mu buryo buziguye. Ariko umukuru w'u Rwanda we afite ukundi we yabibonye. Reka tumwumve. This was a powerful speech. Ijambo rye ryari rikomeye, rifite ubutumwa bwihariye bujyanye n'ibyo turi gukora ubu,
ariko rizumvikana neza no hanze y'u Rwanda. Beyond Rwanda. His words were something more valuable than an apology. They were amagambo ye afite agaciro gakomeye kurusha gusaba imbabazi ubwabyo. Kwari ukuri. Kuvuga ukuri bishobora kugira ingaruka, ariko urabikora kuko ubona ko ari byo bikwiye, kabone nubwo byagira icyo bigutwara cyangwa se bikaba bitishimiwe na benshi. Nubwo habayeho induru n'amajwi menshi, Perezida Macron yateye intambwe mu buryo bwa politiki ndetse n'ubwa kimuntu. Iki ni igikorwa cy'ubutwari bukomeye. Iyi ntambwe yagize akamaro kuko hariho ubushake ku mpande zombi. Because there was good faith on both sides. It was important not to rush the process. Byari ingenzi kutihutisha cyane iyi ntambwe kuko ibimenyetso byagombaga kubanza kwegeranywa neza. Abaturage bacu nabo bari bakeneye kugira icyo babivugaho no kubifataho icyemezo. Buri ntambwe yagiye ijyana ku yindi. Uko niko twageze kuri uyu munsi, kandi nawo n'indi ntambwe ikomeye. Another step and a major one. In Rwanda and France, so many individuals mu Rwanda ndetse no mu Bufaransa, abantu benshi bari bakomeje kubaza ibibazo umwaka ku wundi basaba gusobanukirwa. Bari abo mu miryango itagengwa na leta, impuguke ndetse n'abanyamakuru, harimo ndetse n'abaturage basanzwe. Iyo hatabaho ingufu nyinshi bakoresheje, ntituba turi hano uyu munsi. We would not be here today without their tireless efforts. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Ibi bihugu byombi rero, aba bakuru b'ibihugu byombi bavuze yuko ibi bihugu bitangiye urugendo rushyashya, nubwo bavuga ko batibagiza ibyabaye. Ariko uru rugendo rushyashya rero batangiye nirwo twashaka kugira ngo noneho tugeho. Bwana Jean-Marie Vianney Ndagijimana, ibi bihugu byombi uburyo bitangiye gukorana, Perezida Macron ari mu Rwanda yajyanye n'imishinga itari mike ikubiye mu kayabo k'amafaranga cyangwa se amayuro, amafaranga akoreshwa mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bukoresheje ifaranga rya euro arenga miliyoni 600. Ibi uru rugendo rushyashya rutangiye wowe urarubona gute? Muvandimwe Ferrin, ndagira ngo mbere yo gusubiza icyo kibazo baze ngira icyo nungura muvandimwe Joseph Tebarenzi. Hari yavuga ko Ubufaransa ntacyo bwakoze jenoside itangiye. Biriya ntabwo ari byo n'ukuri. Nuko nyine ntabona ukuntu mbigenza kugira ngo abantu babyemereye. Ariko bwakoze ibintu byinshi kugira ngo ubwicanyi buhagarare. Ndabamenyesha ko njye nageze muri ministeri narayimenye ko Perezida Habyarimana yapfuye, mbabwira nti mutabare nabundi biracika, kuko umunyarwanda wese waruzi ubwenge yahise yumva ko hagiye kuba ikintu kibi kandi gikomeye. Kuko wari we ambasaderi hariya, ni wari ambasaderi w'u Rwanda i Paris. Noneho nyuma yaho Abafaransa aho ubwicanyi butangiriye bampa ubutumwa bwo kugeza kuri guverinoma y'abatabazi. Ubutumwa ndabutanga, ariko ngasanga budahita neza. Abasirikare bo ngasanga barabyumva, abasirikare b'u Rwanda bakavuga bati nibyo koko iba byashobora ngo intambara ihagarare, noneho twongere tuganire na FPR amasezerano yarusha akomeza. Ibyo ni ibintu rwose byabaye kenshi, ariko bigeze aho kubera ko igisirikare cy'u Rwanda kitari gifite intwaro cyohereza impapuro ziriho liste y'intwaro basabaga Ubufaransa bati rwose nta murabizi ko twari turi muri ambargo, nimudufashe. Nabundi FPR iratera hose, twabuze uko tubigenza. Abafaransa barababwiye, ninge batumye impapuro twagiye twoherezanya ndacyazifite, uretse ko iriya komisiyo ya Vincent Duclerc banze ko mbibaha kandi bifite, banze ko ntanga ubuhamya. Abafaransa barambwira bati ubwire abanyarwanda ko twebwe tudashobora kuza gufasha abantu kandi hari ubwicanyi. Niba baze bahagarika ubwicanyi, niba mara kubuhagarika turafata icyemezo cyatumye imirwano ihagarara. Muri icyo gihe ngahamagara na bagenzi bacu muri FPR. Icyo gihe cyose FPR yaravuga iti nta ntambara dushaka kwihagarara, irakomeza dufata ubutegetsi. Ariko muri iriya minsi y'abatabazi, nubwo minisitiri w'abanyamahanga yaciye Paris
ari hamwe n'abarayagwiza bajya New York muri Loni, ntabwo Ubufaransa bwafashije leta y'abatabazi mu gisirikare. Ikindi cyabaye ahubwo ni uko guhera muri uko kwezi kwa kane muri 1994 Ubufaransa nicyo gihugu cyonyine kiri muri Conseil de Sécurité cyasabye Loni ko yareba ukuntu yatabara mu Rwanda. Uko twe twarabwira tuti ni muze mufate Kigali byibuze, twese twumvaga twifuza ko amahoro agaruka. Mugende mufate Kigali ku ngufu, noneho musabe impande zombi zongere ziganire. FPR ikavuga iti nibaza turabara. Ukwezi kwa kane kujya kurangira Ubufaransa bwari bwaratangiye gusaba Boutros-Ghali, ku buryo Boutros-Ghali yaje i Paris ukwezi kwa gatanu gutangiye, Mitterrand aramwakira amusaba gukoresha inama yihuta kugira ngo Loni itabare. Boutros-Ghali akoze raporo, abanyamerika bati ntabwo tubishaka. Nicyo kibazo nibaza, ariko rero niyo Perezida Macron hari ibyo yamenye ibindi ntabimenye, ibyo biramureba, ariko hari ibintu byinshi bitavuzwe kubera ko batashaka ko bivugwa, kuko ngaho none reka Rwanda n'Ubufaransa ushaka kwiyunga niyo bakupiranye ukuri, ariko reka tujyaho rero, ariko badapfukiranye ukuri. Barashaka kwiyunga, gushyiraho umubano. Wabonye ukuntu Perezida Emmanuel Macron avuga ati tunashingire cyane ku rubyiruko kugira ngo aba bana bacu bazamenye ukuri ariko batari n'intambwe yo kubana, ku buryo byafasha n'abanyarwanda nabo wenda kwiyunga. Kwiyunga rero mu kinyoma ntibishoboka, dutera intambwe imbere. Muri rusange rero usanga iyo ntambwe yatewe ari nziza, intambwe yo kugira ngo ibihugu byombi byiyunge. Kandi rero za disikuru zikorerwa mu ruhame ntabwo arizo zizagena imibanire hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Buriya hari ibindi biganiro bizaba, ukuri batashatse gushyira muri raporo declare kuzamenyekana, kuzavugwa. Haracyari ruriya rubanza rw'iraswa ry'indege, narwo ruriya rubanza rushobora kuzakomeza. Turarugarukaho mu kanya, yego. Ariko nasanze kubona Perezida Macron ajya i Kigali akaganira na Kagame akasaba imbabazi nk'uko Joseph yavuze, mu by'ukuri burya yasabye imbabazi, ni intambwe nziza ishobora guhumuriza abanyarwanda bamwe na bamwe bavugaga bati bariya Abafaransa dupiki, ni kuki barebereye twicwa ntibagire icyo bakora. Ariko rero hari ukundi kuri ugomba kugaragazwa n'umubano hagati y'ibihugu byacu, abanyarwanda bose bikabageraho, ntibibe iby'igice kimwe gusa, kugira ngo bidufashe kwiyunga hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda, bifashe n'abanyarwanda kwiyunga hagati yabo. Nuko nabambibuze. Joseph Sebarenzi, wowe ubona uyu mubano mushyashya utangiye, urabona urimo uragana he? Uyu mubano ndabona ushobora kuba mwiza, uretse ko udashobora kumenya ibizaba ejo n'ejo bundi. Umubano hagati y'ibihugu burya urahinduka bitewe n'inyungu bafite, ariko dushyize iruhande kiriya kibazo cy'ubutabera bukomeje mu Bufaransa nk'uko twabivuze mu kanya, wenda turaza kubigarukaho nk'uko ugeze kubivuga. Ariko ubundi wavuga uti hari ubushake. Wanavuze uti ubwo Macron yajyaga mu Rwanda yagiye yitwaje amafaranga atari makeya, ayo ni amafaranga azashorwa mu Rwanda mu bikorwa by'amajyambere. Ibyo ngibyo bifasha abanyarwanda, ni ibintu byiza. Macron yavuze ko ashaka ko haba ikintu kimeze imikoranire hagati y'urubyiruko rw'Abafaransa n'urubyiruko rw'Abanyarwanda. Ibyo ni ibintu Abanyarwanda bazagiramo inyungu, ni ibintu bifite akamaro. Hari n'ibyabanje ndetse umuntu yanavuga byamaze kuba bya mbere aribyo byagiye bigusha kuri uru rugendo. Hari nka kuriya nyine Macron yafashije mushiki wabo kugira ngo abe umunyabanga mukuru w'iriya organisation ya Francophonie. Ntabwo kugera kuri uriya mwanya ukomeye nk'uriya byari gushoboka iyo Perezida w'Ubufaransa ataje kubishyiramo imbaraga. Ikindi nyine twanavuga ni uko Macron yaravuze ati habaye iriya raporo yerekana ibyabaye muri ya myaka za 90, ariyo iyi raporo ya Ducret. Anavuga ko hakwiriye kuzaba ndetse n'ubushakashatsi bundi kugira ngo kuri kugende kumenyekana neza. Ngira ngo ngarutse inyuma gatoya ndetse unakurikiye n'amagambo Perezida Kagame yavugaga ashima rero rugendo, ashima ijambo rya Macron. Ntabwo ujya ariko nanabitekereza se neza ko yabishima kugeza hariya, ariko ibyo binerekana yuko Perezida w'u Rwanda nyine asa naho yageze ahantu avuga ati ibi byo gukomeza guhangana n'Abafaransa umenya ntacyo byatumarira, agashaka ko Ubufaransa butajya ku ruhande rw'abanzi, cyane cyane ko u Rwanda rufite ibibazo
n'u Burundi bukagira ibibazo na Uganda, kugira abaturanyi rero mufitanye ibibazo n'ukagira n'abantu bakure nk'igihugu nka cyacu Fransa gikwiye mugirana ibibazo. Ngira ngo Perezida Kagame asa naho yagiye muri pragmatism avuga ati reka nakomeza guhangana. Niho harimo nyine n'ibyo Ndagijimana agenda avuga ko hari ukuri kumwe nyine basimbuka kubera izo nyungu. N'abafaransa nabo barabona bati nubwo muri cya gihe cya jenoside nyine na mbere yaho abafaransa mu by'ukuri basaga naho bari kugerageza gukumira iyo influence y'abongereza, influence y'abanyamerika mu Rwanda, kuko u Rwanda rwari igihugu kivuga igifaransa, u Rwanda ruyobowe n'ubutegetsi bwari bufitanye ubucuti bukomeye n'Ubufaransa. kugira ngo abafaransa mu byo batashoboye gukora birengagize hari icyo kintu cyo kureba izo nyungu zo mu karere geopolitique, noneho bisa naho bibahuma amaso ku birebana ibibazo by'abanyarwanda. Ariko mbona nyine ko abafaransa bamaze kugira aho bavuga bati ibyo bintu byarangiye nta n'icyo twanabihinduraho, tugomba gushaka umubano mwiza n'u Rwanda, kimwe n'uko Ubufaransa bufitanye umubano mwiza n'ibihugu bivuga icyongereza n'ibindi bihugu batari inshuti kera. Rero muri rusange ntekereza ko imibanire y'ibihugu byombi ifite amahirwe yo kugenda neza mu bihe biri imbere, kandi ibihugu byombi cyane cyane u Rwanda ruzarubonamo inyungu nyinshi. Numva byakomeza gutyo niba hataje kwitambika mu bindi bibazo bishobora kuzaza bitewe na cyane cyane cya kibazo cy'ubutabera. Wavuze ku nyungu z'u Rwanda, ariko inyungu z'Ubufaransa zo ni izihe? ngira ngo inyungu z'Ubufaransa zihari ni iya mbere ni ukudakomeza guhangana na kiriya gihugu gitoya. Burya iyo uri n'umuntu ukomeye ntabwo wifuza ko haba umuntu mutoya hariya wirirwa gutera amabuye, gutera ibyondo. Ikindi kandi hari n'ubuhahirane hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda, hari ubucuruzi, hari n'indege ngira ngo u Rwanda rwaguze ruzigura mu Bufaransa, hari ibintu byo mu Bufaransa bigurishwa mu Rwanda byinshi mu buryo bw'ubucuruzi. Ibyo birahari kandi bifitiye akamaro Ubufaransa. Ikindi ni nuko burya iyo ufite igihugu muri kumwe, iyo habaye amatora nko muri Nations Unies cyangwa se muri za organisation internationale, icyo gihugu kiba kiri ku ruhande rwawe, ni ukuvuga ko gishobora kugufasha mu matora. Kandi no mu karere nk'akariya karimo instabilité, iyo ufite igihugu mwumvikana gishobora kugufasha mu buryo muhererekanya amakuru y'iperereza, muri diplomasi. Hari uburyo bwinshi burya kugira inshuti ni ukugira inshuti muri kariya karere cyane cyane ni byiza. Ni ukuvuga ko Ubufaransa nabwo bufite inyungu, ariko cyane cyane u Rwanda nibwo rufite inyungu nyinshi mu by'ukuri. Hanyuma nibutse gusa yuko na n'ubu ngubu twari tukigerageza Naftali ayishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka, ariko telefoni ye yakomeje kutunanira, yagombaga kuba muri kino kiganiro. Ikibazo cya nyuma rero ndimo ndababaza, reka nkibaze Jean Marie Vianney Ndagijimana, ni cyerekeranye n'ubutabera cyangwa se ubucamanza, aho Perezida Macron avuga yuko Ubufaransa na leta ye biyemeje gukorana na leta y'u Rwanda kugira ngo hatongera kubaho ukwishyira ukizana kw'abantu baregwa ko bakoze ibyaha bya jenoside mu Rwanda. Ibi byo urabivugaho iki Bwana Ndagijimana? Ibi nabyo ndasanga ari intambwe nziza, kandi nta wigeze avuga ngo ubutabera ntibukora akazi kabwo. Ariko mbere nagira ngo nshimire Joseph Sebarinzi analyse akoze ku nyungu z'ibihugu byombi, nanjye niko mbibona 100%. Ingarutse rero ku ubutabera twifuza natwe n'ubutabera bwuzuye kuri bose. Hano mu Bufaransa muzi ko hari n'icyitwa Paul Genocide, en fait mu by'ukuri ni Paul Crime contre l'Humanité. Ni urwego rw'ubutabera bashyizeho rushingwa gukurikirana ibyaha by'ihonyora muntu birimo biranye byo kwica abantu ku bwinshi, harimo ubugome, kubafata nabi ku buryo bizana impfu zabo cyangwa se genocide. Urwo rukiko ruri ku rwego rwa Cour d'appel nirwo rushinzwe gukurikirana abantu baba barakoze ibyaha by'ihonyora muntu mu Rwanda. Urwo rukiko rero kugeza ubu harabo rwatangiye kujya rukurikirana, hari n'abaherutse gufatwa n'ibyo bavuga ariko barazwi, hari n'abandi barizwi. Urwo rukiko rubashe gukora akazi karwo, rugakora neza, rutari igitutu cya leta y'u Rwanda, bakubahiriza uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira bw'abaregwa, ntabwo byaba bibi. Ikibi gusa ni biriya byo gutunga agatoki, kanaka turamushaka, ariko hakaba n'ubutabera burebana n'abarashiriye ndege, nabwo bugahabwa uburenganzira bwo gukora nta ubwivangamo, kuko hagaragaye ko hari imvugo ebyiri. Brugeri yavuze ko ari FPR yarashe indege ya Perezida Habyarimana,
abacamanza baje nyuma ntabwo bigeze bavuga bati arabeshya, ariko bavuze ko indege ishobora kuba yararashwe ngo n'abaextremistes b'abahutu, ndetse bakanyuzamo bakavuga n'amazina amwe n'amwe. Uko mbizi hari uwo bavuze uri mu Bufaransa, ese niba ari abo barashe indege ya perezida Habyarimana ikagwamo n'abafaransa 3, ni kuki u Rwanda rutavuga ruti abo bantu ni mubafate nabo mubabaze mumenye ukuntu barashe indege? Icyo ngicyo bakigendera kure bakavuga ati nibo babikoze, ariko ntibashaka ko urwo rubanza rwaba, bikagaruka kuri rwa rubanza rwa Salomoni bavuze ati umwana ni mu mucemo kabiri apfe twese tumubure. uwo ni uwo muri Bibiliya? Yemwe muri Bibiliya. Burya iyo umuntu adashaka ubutabera aba afite ikintu ahisha. Ariko u Rwanda rwigeze ruvuga ko rudashaka ubutabera, ngira ngo ahubwo nkurikije ibyo uburanira aba baguye muri iyi ndege, uyu witwa Philippe Meake, ibyo yatubwiye aravuga yuko afite icyizere ko nubwo leta y'Ubufaransa irimo irumvikana na leta y'u Rwanda, ibyo bitabujije ko abacamanza bo bakomeza kuba abigenga. Icyo ashaka kuvuga ni iki? Icyo ashaka kuvuga ni uko twebwe abanyarwanda dushaka kumenya uwarashe indege ya perezida wa repubulika, kuko ibyakurikiyeho yego hari n'ibindi, ariko ririya raswa ry'iriya ndege rwagize uruhare rukomeye cyane mu itsemba abantu muri jenoside yabaye mu gihugu cyacu. Nta kintu mbona kigoye ruriya rukiko rw'Ubufaransa ku buryo rwakurikirana, cyane cyane ko bamwe bashobora kuba bari mu Bufaransa, abandi bakaba bari mu maboko y'ubucamanza mpuzamahanga. Ariko rero nashimye nuko bavuga bati ntawe uzihisha ubucamanza, bikaba ku mpande zombi, kuko hari n'abareze FPR cyangwa abasirikare bamwe na bamwe muri FPR, bose bagahabwa umwanya wo kugeza ikirego cyabo ku bucamanza neza mu buryo bwigenga. Ibyo byaba ari byiza gusa. Ntawarwanya ubucamanza, ntawarwanya ubutabera, ariko butabera nyine butabugamye. Ngaho nawe reka turangize nawe kuri Sebarenzi, wowe urabona ute ubu buryo Perezida Macron yavuze bwo gukemura iki kibazo cy'ubucamanza nubwo hakiri ikirego mu rukiko rusesa imanza Cour de Cassation kuri ririya hanurwa ry'indege ya Habyarimana? ngira ngo ijambo rivuze neza ku birebana n'ubutabera, nubwo Macron mu ijambo rye ngira ngo w'ibyo yashaka kuvuga ni abantu bari mu Bufaransa bakekwa ko bagize uruhare muri jenoside, ariko ubutabera bugomba kugera ku byaha byose, hari na kiriya cyaha cyo kurasanya indege ya Habyarimana. Numva ko abo bose bakekwa ibyo byaha bakwiriye, ubutabera bukwiriye gukora akazi kabwo, niba bigaragaye ko hari ibimenyetso bifatika bihama banaba abantu nabo bakagezwa imbere y'ubutabera, kuko kurasa indege kwa Habyarimana ni ikintu gikomeye cyane, gifite uruhare rukomeye muri jenoside. Ntabwo iyo Habyarimana ataza kwicwa muri 1994 hashobora kuba n'ubundi bwicanyi nk'uko bwanabaye imbere ya Kitegeka, ariko ntabwo bwari gufata iriya ntera. Kandi Habyarimana yatinyaga igitutu cy'amahanga ku buryo bari kumubwira bati ibyo bintu bigomba guhagarara bigahagarara, ndetse ibyo bintu uja no kubyongeraho ikindi imwe. Hari ijambo rigeze gusa n'uvuga dusobanura nyine ibintu byabaye by'Ubufaransa bwakoze mu kwezi kwa 4 no mezi yakurikiyeho. Wahasanga mu by'ukuri abanyarwanda cyane cyane abari mu gihugu imbere nyine twarabaye nka kwa kundi bavuga ngo aho inzovu zirwaniye ngo ibyatsi birahababarira. Abanyarwanda bari mu gihugu twabaye nk'ibyatsi, maze abo bantu barwaniraga influence muri kariya karere, intambara zabaga abantu bashaka gufata ubutegetsi, noneho ibyo byose bikaba hirengagijwe mu buzima bw'abanyarwanda, noneho bikagusha kuri jenoside, bikagusha ku banyina bapfuye muri jenoside, abaje guhunga n'ibibazo byose byakurikiye. Ngira ngo rero ibintu bikwiriye kutubera isomo nk'abanyarwanda, tukamenya ko dukwiriye ubwacu kureba uko twakumvikana, tukirinda intambara, tukirinda ubwiryane bushingiye ku turere cyangwa se ku moko, kuko ibyo ngibyo nibiba abanyamahanga b'icyo bazaba bareba cyane cyane ni inyungu zabo, ntabwo bareba ngo hari abanyarwanda 10 cyangwa 100 angahe bapfuye cyangwa ntacyo babwiye kinini. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast.
jya kuri bbc-gahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Barakoze Joseph Sebarenzi hamwe na Jean Marie Vianney Ndagijimana. Nkuko rero nakomeje kubibabwira, ntabwo twashoboye kubona Naftali ayishakiye, uwo n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka wagombaga kuba muri kino kiganiro. Twanagerageje gushaka leta y'u Rwanda kugira ngo ibe muri kino kiganiro, ariko ntabwo twashoboye kubabona. Ariko twashoboye kubona umukuru w'umuryango w'abanyarwanda mu Bufaransa, Angelique Ingabire, nubwo atabaye muri kino kiganiro, ariko nawe nashoboye gutangira mubaza uko yakiriye ijambo rya Perezida Emmanuel Macron. Ririya jambo Perezida Emmanuel Macron yavuze ni ijambo twakiriye neza cyane. Aho yarivugiye ni ijambo yavuze ari kuri memoriale yo ku Gisozi, amaze gusura iriya memoriale irimo imibiri y'abantu bagera ku 250. Ni ahantu hari sembolike ko yarahisemo kurivugira hariya, ni ibintu bifite agaciro cyane. Kandi ririya jambo ni ijambo ryiza, yagiye muri detail nyinshi, avuga kuri jenoside, avuga ko ubuzima jenoside bayumvise, avuga ko jenoside itagereranywa. Nicyo ngiye kukubaza, nkawe icyagushimishije muri iryo jambo ni iki? Icyanshimishije ni ukuri ukuntu yarukonesheje jenoside, akamenya ko jenoside ntibayegereranya, ntibayisimbuza, ntabwo ari ikintu cyo gukinishwa. Muri make niyo ariko na rezima, iyi jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari ikintu cyo gukinishwa. Kandi ikindi noneho yagize n'amagambo yabwiye abaresikape, nabyo burya biba bifite agaciro. Abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi nabyo bifite agaciro, kuko nabo yagize ijambo ababwira, ashima kuraje yabo, ubutwari bwabo, kandi arokonesa, yemera ko Ubufaransa nk'igihugu hari souffrance cyangwa umubabaro wateye abanyarwanda muri rusange, cyane cyane abaresikape. Njyewe ririya jambo ni ijambo ku giti cyanjye nakiriye neza, ndetse n'abandi banyarwanda baba hano tuganira. Ariko se ko harimo bamwe barimo ndetse n'uriya muryango urengera inyungu z'abacitse ku icumu mu Rwanda Ibuka, uvuga ko bo batanejejwe n'uko ateruye ngo asabe imbabazi ku mugaragaro? Ntabwo yabivuze mu magambo wenda abantu bari bategereje ko abivugamo, ariko icyo yavuze, yaravuze ngo abacitse ku icumu nibo babaha don cyangwa impano yo kubabarira. Yemeye responsabilité Ubufaransa bwagize, yemera souffrance Ubufaransa bwagize mu byabaye mu Rwanda. Noneho ni nk'aho yafunguye umuryango avuga ati nibemera kutubabarira, turabyemeye ko ari ibintu bikomeye, nibemera kutubabarira ubwo bazatubabarira. Ntiyabivuze mu magambo wenda abantu bari biteguye ko abivugamo. Ni n'ikintu cyari cyakreye polemique na mbere yuko ajyayo, ari muri classe politique ya hano, ari no mu bandi bantu. Ni ikintu cyari cyakreye politique, kuko ni ikintu bari bashyize imbere cyane. Nkawe se uhagarariye umuryango w'abanyarwanda babaho ngaho mu Bufaransa, abo muvugana nyuma yaho aviriyemo akavugira iryo jambo, abo mumaze kuvugana bo baryakiriye batubwo? Hari nk'uko mumaze kubivuga, hari bamwe bari bategereje iryo jambo excuse, gusaba imbabazi, nk'uko Perezida Clinton yabivuze, nk'uko hari n'abandi bagiye banyura mu Rwanda bakabivuga. Hari bamwe na bamwe wenda bagifite batabyishimiye cyane, ariko abenshi nabo ngabo batishimiye ko batabonye iryo jambo excuse, ariko bishimiye intambwe yakozwe, bishimiye ayandi magambo yavuzwe, kandi noneho muri rusange abanyarwanda hano twabyakiriye neza. Kandi njyewe nibaza ko ibikorwa bizakurikira ririya jambo ari byo bizaba bifite akamaro kanini, kugira ngo kuko iprocessus yatangiwe cyangwa ibyavuye muri iriya jambo bigire vraiment ingufu. Nibyo rwose nari ngiye gukurikiraho nkubaza ku byerekeranye n'ibigiye gukurikira, ariko gato mbanze nibutse ko umukuru w'u Rwanda Paul Kagame we yavuze ko ahubwo rirya jambo risumbye gusaba imbabazi. Abanyarwanda aho ngaho mu Bufaransa bo ibyo babyakiriye bate? Babyakiriye neza, kuko burya ikibazo cyari gikomeye nuko Ubufaransa butari bwarigeze bwemera ukuri,
ari iriya raporo de claire yakozwe ari n'iriya jambo biri mu nzira yo kuganisha ukuri, yo gushyira hanze ukuri. kandi ndibaza ko etape cyangwa intambwe twagezeho mu mubano y'u Rwanda n'Ubufaransa iyo tugezeho muri iki gihe ntabwo twigeze tuyigeraho mbere. Ni muri iyo sanse nibaza ko Perezida Kagame yabivuze ko kwemera ukuri bifite imbaraga kurusha no kuvuga le mot excuse. Perezida Kagame nyine yabivuga nk'umuyobozi w'igihugu na cyane cyane mu rwego rwa politike, ariko niyo mpamvu nari nkubajije kugira ngo numve niba wenda hatarabo byakomerekeje aho ngaho mu banyarwanda bamwe, na cyane cyane abo bacitse ku icumu bavugaga yuko bashaka ko basaba imbabazi. Hari reaction zabaye ijambo rikivugwa kubera ko abantu bafite deception kuvuga ngo ntabwo babonye iryo jambo rya excuse bashakaga, ariko nyuma yaho no kongera gusesengura no kongera kumva ririya jambo no kongera kumva ijambo rya Perezida Kagame, burya hari igihe iyo umuntu afashe igihe cyo kubitekerezaho reaction zihinduka cyangwa commentaire zigahinduka, ariko nyuma yaho no kwanariza ijambo ryose udafashe igice kimwe cy'ijambo babasha kumva icyo Perezida Paul Kagame yashatse kuvuga, kandi kuko nibyo ni ibintu bifite imbaraga, bifite akamaro kurusha n'iryo jambo excuse ridakurikiwe n'ibikorwa. Hari abavuga yuko Perezida Emmanuel Macron yigengesereye avuga ukuri gushimisha leta y'u Rwanda kubera ko yari ari mu Rwanda ndetse n'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe mu Rwanda muri 1994, ariko yirengagiza ukundi kuri ko hari ukundi kuri atavuze kugira ngo atagira abatoneka. Ibyo byo wowe ubivugaho iki? Byaba bigoramye, ntabwo mbona ukuri atavuze, kandi nagira ngo nibutse ko komisiyo de claire ari komisiyo y'abahistorien impuguke by'amateka. Iriya komisiyo ntabwo ari komisiyo yari ibogamye, bakoze enquête, bakora bareba archive, bareba byose, basohora rapport, kandi rapport iri accessible abantu bose bashobora gusoma. Rero ntabwo natinyuka kuvuga ngo Emmanuel Macron yarabogamye ngo avuze bishimisha u Rwanda, kuko yavuze ukuri. Ntabwo mbona impamvu abantu bavuga ko yaba yaravuze hari ukundi kuri atavuze kuri, ubwo wenda bafite impamvu zabo, ariko ibyo yavuze byari biri bishingiye kuri iriya rapport y'abantu bari independant. Yego, kiriya cyegeranyo baravuga yuko ntabwo ngo kivuga neza ni uruhe ruhare bavuga ko rukomeye Ubufaransa bwagize muri ya jenoside yo muri 1994 mu Rwanda. Iriya rapport ya Duclair icyo navuga nuko ndibaza ko byose ukuri ku bintu byabaye mu Rwanda n'uruhare rw'Ubufaransa mu Rwanda, birashoboka ko hari ibyo tutaramenya turakomeza kumenya, kuko bariya nzobere bakoze raporo bazihereye kuri archive babahaye, ku mpapuro babahaye. Hari izindi batabashije kugeraho accès, notamment indamizo muri Ministère de la Défense. Icyo gihe wenda Ministère ya Défense ni ubushyiranganji bw'ingabo z'igihugu. Ubwo wenda dushobora kuvuga tuti muri izo archive batabashije kugeraho, ahari wenda mu minsi cyangwa mu myaka iri imbere hashobora kuzagira ibindi bimenyekana. Icyo gihe wenda twavuga tuti ibyo batabashije kubona harimo wenda ukundi kuri cyangwa ibindi bintu tutari twamenya. Hanyuma rero reka tujye mu bikorwa rero. Mwebwe mwiteze ko uyu mubano mushyashya utangiye ushingira ku biki n'ibiki? Uyu mubano mushyashya utangiye uzahindura ibintu byinshi, ngira ngo wenda ikintu cya mbere navuga ni ikintu cyerekeranye n'ubutabera, kandi niyo mpamvu navuga ko ibikorwa bizakurikira aribyo bizaha imbaraga intambwe yatangiwe kandi na ririya jambo. Hari Perezida Emmanuel Macron yemeye ko bagiye gushyira imbaraga mu butabera. Abantu bashinzwe ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi babaga mu Bufaransa bamaze imyaka 27 nta kibazo bafite, ubu noneho bakaba bagiye gushyira imbaraga guha ubushobozi ubutabera kugira ngo babashe kubakurikirana. Ikindi cya kabiri, ndibaza ko mu byerekeranye n'ubukungu, mu byerekeranye n'ubushoramari, nabwo hari abashoramari benshi bagiye kujya mu Rwanda, gutyo bikazatuma imibano hagati y'ibihugu byombi n'abantu wenda b'Abanyarwanda cyangwa n'abandi bafite imishinga, bakaba noneho bagiye kubona uburyo babikora bworoshye kurusha mbere. N'ibyerekeranye n'abanyeshuri, ndibaza ko mu byerekeranye n'ubukungu, mu byerekeranye na diplomasi cyangwa na education,
na francophonie hari ibintu byinshi bigiye gutangira. Ibyo rero bikaba ari ibintu twese abanyarwanda twishimiye kandi twumva bizatugiraho impact ku buzima bwacu, ingaruka ku buzima. Reka duhere kuri iki cyambere wari uvuze cy'ubutabera. Nubwo hari ubutabera ariko hari ikibazo gisa nkaho kigihagamye muri urwo rwego rw'ubucamanza, ikibazo cy'urubanza ruri mu rukiko rusesa imanza, ni ukuvuga cour de cassation, kuri kiriya kibazo cy'abaregwa kuba barahanuye indege ya nyakwigendera Perezida Juvenal Habyarimana. Icyo urumva kitakiri imbogamizi kubera ko ababuranira abatanze kiriya kirego batubwiye hano muri BBC gahuzamiryango yuko bafite icyizere mu bacamanza ko abacamanza bo bigenga, bafite icyizere cy'uko abacamanza bo batazajya ku nyungu ziri hagati y'ibihugu byombi. N'ubundi ibyo byose natwe ubutabera dushaka ni ubutabera butabogamye. Ntabwo natwe nicyo twizeye, turizera ko abacamanza bazaca urubanza ruri mu kuri, rukozwe bidakurikiranye n'ibya politike, kuko ubutabera burigenga ntabwo bugengwa na politiki. Rero haba ari bariya baregwa ko barahanuye indege cyangwa n'abandi, twebwe icyo dushaka ni ubutabera, kandi ubutabera butagoramye, budafata uruhande. Ntabwo tubifitemo kuko abatanze kiriya kirego bari bafite impamvu ibigaragara ko ibyaha bashinja bifite ibimenyetso. Natwe ubutabera kandi dushaka ni ubutabera butabogamiye uruhande rumwe. Nta kibazo byakagombye kudutera. Hanyuma kuri ibi byerekeranye n'ubukungu, ishoramari, abanyeshuri, ibintu bya francophonie, nkamwe mwebwe muri aho ngaho mu Bufaransa, abanyarwanda, ni ibiki muvuga muti bigiye kutwungukira mu buryo bufatika? Hari amafinansement agiye kuboneka, imishinga igiye guterwa inkunga. Merci. Nka banque d'investissement, BPI, hari agence française de développement, nabo bagiye gutanga inkunga. Donc icyo gihe nk'abantu bari bafite imishinga barabuze abaterankunga, ubwo icyo gihe noneho ndibaza ko bijya mu buryo bazashobora kubona abaterankunga ku mishinga yabo. Kandi mu byerekeye nk'abanyeshuri, hari nk'urugero natanga, mu bihugu byinshi bifitanye umubano mwiza n'ama-accord n'Ubufaransa, bagira icyo bita Campus France. Ni ukuvuga abanyeshuri baje kwiga mu Bufaransa bakanyura muri iyo Campus France, bakabafasha kwiyandikisha kuza hano, ikaba ari procedure yoroshye. Mu Rwanda rero abanyeshuri bavaga mu Rwanda nk'iyo avantage ntabwo bari bayifite kuko nta Campus France yari ihari. Ndibaza rero ko iyo Campus France nijyaho hari ikintu bizoroshya cyane, bizabafasha abanyeshuri baza hano. Ikindi no mu rwego rwa francophonie, centre culturel franco-rwandais yarafunguye, nabyo ndibaza ko hari ikintu bizafasha mu kwigisha igifaransa. Hari amaproje menshi agiye kuboneka, ndetse wenda n'ababa bashaka akazi bari hano bashakaga wenda kujya gukora mu Rwanda, ama opportunité agiye kuboneka ari menshi. Arakoze Angelique Ingabire, ni nawe urangije kino kiganiro cyacu. Iki kiganiro mbibutsa yuko mugikurikira kuri bbcgahuza.com, aho ni ku rubuga rwacu rwa interinete. Mugikurikira no kuri BBC Gahuza kuri Facebook ndetse no kuri Kisoro FM muri Uganda. Reka nshimire abantu bose bamfashije gutegura kino kiganiro, Ali Yusufu Mugenzi hamwe ndetse na Michael Redgard, twari kumwe hano mu buhinga bw'ibyuma. Mwari kumwe na Ferenga Kwaya na Hutaha.